TV. Saa cia bilingi wa mauvo. Mwendo musaisia wa Mutongo TV na naudhota ndini wa bilingi wa mauvomo ndini wa chuma wa matuku 17 mwai wa katano mwaka wa 2023 nyenita wa Carolina Mweni wa Muteti na tiambeliliani kana seneta wa kaundi ya Makueni Daniel Kitonga Manzo ni wonania kuendewa kwake ni maandamano alama vaniwo twaiwe wa wabililia wa matuku 10 na wenda mthani wa uni makuliana na madhowa mauta vandhi ya Kenya. Ainena Manzo ni waelesiondu kwambata kwa mauta kwamba titie ngalama ya meikalile na kuvinyia mwene ndi kuliosungyo wa kutoa kumina dhina tausu. Inge Manzo ni waelesia vata waki ndini wa kuete maendeyo mandhi ya Kenya. Aikulia President William Ruto kunenga mwanya wambe kuminukilelwa kwa waki wa silanga wadho wake ayasia Tamulati Museo utona kuete kidheu cha kutumia na cha kungidhiwa vala kana kimwe cha kutethesia mwenendi. Ndagwasia kana ningu kwata koko maandamano alama kendo ko wakwambilia ukite nundu andu ni mathati muno nundu wakwambatia thwa wa mauta na mauta mambata kila kindu chonthe ni chabata na niona serikali ikie makosa muno diesel ni yatumika na andu aingi muno piu na andu ma kawaida niyoje matatu niyoje generator niyoje andu alama ndo ana hivi na makambuni onakula kuwa wamekata diesel noyo tumika ndu kulia mundu wonde nundu kila mundu no musika withi ni twanena na wasioma na genda twasikana serikali no ni ambatisie na yatuwa maisha moma muno na yatuma andu mathina muno na nomba kayenyuke na kondu wou maandamano asu ni meukutuma upo gina kwa musumbe kila utonda kwika ni kumya wala 80% itieli mathwa makamba usioka obalama natwa nundu mwingi ni koti na usuwa vieti niwa vine yandu muno kwe makoti monde kwa mundu wonde wendo ana generator wendo ana kamota wendo ana kithii wendo ana tinga wendo ana loli kana matatu na kindu chonde kila kitumia mauta ni walete kwijumya mweze nosu na kana serikali kama na kana nthi yamba kunga maana nzebe ni ngwate ni mwene nthi na kana katiba ka Kenya kiasia mwene nthi ni wa mwene pina buonde na ni wala la atongo ya lamevo kwene nenda kwaza ni twene serikali ndi bandu bangi nutwa molyo Kenya yombe ekaba ama kuwena na yeto molyo mbemba simbeu andu manaimie na mbado mena leo lakini nenda kwa mwene nthi leu wapi kanundu ni witu no thoto na mbesa situ na ona wailite wetu mwingi zaidi tuyasia kana kila tukwenda bama kuweni nikiwo ti molyo na maendeleo mwene nthi ekasindu cia kunenga wanenga andu sindu cia mana wendo wa mongela umaskini kwa ino ni serikali ya kuongela ucha katika andu ma Kenya na undu wailite kwika kanikana ivya tuenda miradi ya masilanga na ya kibura kenda tunyithie miunda na tutima leu withe ni tutonya kutale usu na tukakwata mbesa na kwa huyu yote tukisiasa na kiukora ona metume helicopter na meete maitume mbesa mbingi kutwa lumu nini pa yambo ni mana to yeleu andu mana kinanga na mana tulanga na tenda masioke mbone mambe twa andu hospitali
mama yitithie na maimetia pole na moli ondhano unenga na wezi liokuwa chief na ndio na DCC enda kutapia mwangi na wasiri uzio taruku mundu alikete ni Ruto uka kana pa Kenya pati undu Ruto weza uwetwe kana nundu nunengia ndo molio nzo witana nzi wanthino mpaka katilo miguongo kwa mpesa na molio ziata sioso andu mayoza kula kwa mwidi menu ja Ruto na andu make. Muyumbe wa Kiliumbunge cha Matayos Busia Godfrey Odanga ni wawetakana ni vatone kama kethi wa na mathina yuluwe seso ya kuandikithia ene ndita kuni makura kondu wosa kwani munene wa mwaka ukite. Odanga ainene nthini wa umbano wa kosa mawoni ma ene nthi yuluwa budget ya serikali ya kati awetakana ve ene nthi meumanthi mutu ya Uganda na kwiyandikithia takuni makura isione isia Busia uvathukanu na miao au ayuetakana aya mosetwe kuvingisa usakwani munene na wenu utona kuivetanga chamani cha ODM ni kwithiwa ala masukumite maundu aya me chamani ki uneni wake uyendania na wa munini wa Kivu Busia Township Joseph Barasa. Jina hili ya Nambale ili pesa pia watu wa Nambale waweze kuwa na pesa mkononi. Na upande wa security ningependa tu kuomba ya kwamba Nambale Sublocation specifically. There is a challenge, tunapakana na Uganda. Vitambulisho tunapeana wakaaji na wale ambao wamezaliwa wapi? Kenya. Yule ambaye ni wa Uganda apate kitambulisho chake cha wapi? Uganda. Wa Kenya tupewe vitambulisho. Sasa hivi kuna mambo yamefanyika hata jana. Baadhi ya watu wanaotaka viti hasa gavana na member wa assembly wa Matayo wa Mayeji. Jana wamefanya kikao, wanabeba watu kutoka hapa Busia kupeleka kuwapa vitambulisho wako wapi? Bukiri huko. Hata wengine walileta Uganda, in fact they were doing it close to my home. They want to warn our people. Ukienda kuchukua vitambulisho mahali pengine, ujue kwamba unaathiri maisha yako. Kwa sababu siku zingine zote utataka kupata services. Utaenda Bukiri ama Bunandi kupata hizo services. Na wewe ukiwa mtoto wa Uganda na unakuja hapa kuchukua kitambulisho, anatumia jina la mtu fulani ati baba yake na si baba yake. Wewe mzazi mwenye unatoa ile urithi kwako, atadai shamba lako kwa sababu ni mtoto wako. Na ninataka mheshimiwa gavana awachane na mambo kama hayo kabisa. Na kama atafanya mambo kama hayo, na ndiye atichama kinataka anataka nafasi pale juu, then sisi wengine hatutabaki katika chama, tutang'atuka kwa sababu ana mipango mibaya wakati wa kura ya kutaka kutumia watu kama hao ili watu wengine tusipoteze na wape tusipate certificates. Tuisonga na mbele kana mtaalamu wa maundu mao witi na kutungiani ya mituo kiseseni cha The Good Shepherd Treatment and Rehabilitation Center musini wa Makindu kaunti ya Makueni. Dominic Mutinda nukurile kabindani kandi ya Kenya ikwatiani ye mthani wa iyo na ndio ndekudilikana muthena wa kana kamwana eni yanda kivathukanio nasi na tongo maikanisa mekonie wala nioni wa kueya kuimia na kuondia siana molo tola wa ilite vateku ivathula. Nuwetie niwethitwe na yanya ya kulekelelia kana kaka mwana kana kavisi kindu kila ukuweta takitumite aingimo malulu tika kimituo o ndumwe na kulikanthini wotumi wanda wasia kumila mulei mulinge na mauvo. But ainene kiseseni kicha The Good Shepherd Treatment and Rehabilitation Center Dominic Mutinda lana mutaalamu mondo mametu na kutungia ndo alamete wana uwa kulika utumi ino wanda wasia kumila na wata mathina makauleka kethwa kila mweneki ando konyetu akaungamanya nane yake aweta maudhulu lokoniki odhothe kinene chaki bani tukwata imwana sina full of pain siusu ito ni wondi ni angosio itukwata imwana itelekeze ito tumwana imwana ireject ito ni community itukwata imwana sina depression nitukuka tukakwata imwana katika family itatona ku accept hiyo imwana socially stigmatized itete kila nundu malama ingi mundu muka amina kutwika kana ni pesi no sia penisi rep kana sino sia muthembosu
community nilikelana ni nena na mundu mukanu nena lakini malamiana wewe teka mwana kayukila kakase nikana sodomaiziwe nikanekiwe na ikanekiwe keke msha mudemboso mundu tutichite imwana situ nikana kueta sindu imwe no thuku ila ithiete itutukilite na tukasya kana itwalite kwendea na kuencourage kimwana ki nundu at the end of the day sindu isi sionthe kimwana ichenda kinacio thina wacho in the weekend kimwe drugs nela kimwana chalika katika drugs nigo tukaithiana na choba kimwana chu kilichalusie hope na maisha kitena meaning ya life ya kicho kwambisiengi zero palabe kimwana ki inda yewe ya muito kwa utuise community tuende mwana sito tusiyeiba kube tusiyethukise tona sithi na itu correctie Dominic ongea enda ondela makwata uti na kutungi wa metro yo kwithwa mayoso na mokoli na kuona lilo molo tolawa ilete nthini wando ila maumite metikilikata mundu tona ukila akenda leader katika community mundu tona ukila akatoa na akenda na musi wake mundu tona ukila ona akatwika no ongame ona katika community yake no ende na mundu imana mundu usuni wotu enda twende na kusembanya nake etha mundu kithaki mwana chaku ni chakilikile katika drugs maybe kijaribu kuisekana no kikop na life maybe kijaribu kuisekana no kimina na stress maybe no in the China low self esteem nicho kitumikila chalikile into drugs nitwalito make ya sure kana nicho akiete katika treatment center nitwakiita na twamina kukiita cha mino silver na itu musetu ikete kila ogwangu tabye au mene ngumbao na ngumbao ino situika ngumbao na kumesia wo itwika ngumbao na kwenda kila saa motivate yetu umunthe one na oke enena kavina na kawendri motola na motavanya kitone kini wathingilila vata wa kanisa kulunga na kutongia ni ya muika na kuonya molo tola walete kuyana na maandiko kana ka kebese kasubiwe na kesia iswe kendo ka kebese na munuka inde muno ka kebese kasia iswe keka nini keka nene kasubiwe ona atwana asubiwe na kuweza wekuseo makanisa ne maitu tuona mundu onyusa tuika mukuniyeleka na twekota na kutamanya tuweta sindusio tumatungie na wendo nikenda andu wao Biblia kwasya tumaete kwa muyai na wendo munene nikenemeza na wekwatyo na kubonekana nyeta mundume despite future ya past yakwa nina uni unge musio nina op ya uni kana no nitwane naye munywa abangi no nitwane naye mundu muthuku no nitwane no nika mundu masio na no nika siana nzio na uni wakwa uketha we musio Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni yenetwa Mulei Molingem na ende musaisa mwenda tuamba kwa saudhumu munini ni tushokethetie na mauvombe ya nginduka thibasa. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nutomeona tabate kindu esilia yeye kwa lene maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana hithi bandu batekindu mama usio na pesa bajawina ka point dikana nake kamundie kaetha no kamundie kale kombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otivodimbo kowe ninyone nikomie kowe asimagwa netio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siawiyo va Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba.
Lumina International Schools. Une waku ni mubingwe. Tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kufika grade 9. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze. Tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni. Tena boarding school na day scholars mawithi luloko maito ni makwendesia. Ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima. We musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waete siana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waete siana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasisi ya kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding ya Mbeya kuma grade 4 mpaka grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwanza noti mwanza nana thandatu itatu itanu itanu kana kwisila 0756646164 kana ulike website ini yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etia kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science netuita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosabina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bawikala wakwa mbelele matukuna na mwezi wa katano tuweka bati kwa kanal ndo kuthengene na ATM ya Equity kungethane sana seja kuthilopi wakele matukuna kenda tuitala kuthengene na Flavors Restaurant katika tuwa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakarato matuku miongwele tuwe matu stage kwa kinatoa Sako Booking Office kuthengene na Matuma Supermarket wakana matuku miongwele na imotu ikitui Redcar Mall itina wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya mbitine kungethane siya na Chamatu Hotel wakatano matuku miongwele na ile tuwe Masako Complex Inn kuthengiane na Automat Supermarket kuthengiane na Bata na wathandatu matuku miongwele na tatu mulolongo 3Ds Hotel ground floor kuthengiane na Automat Supermarket kwa flyover ya Yellow. Kwa maobombe ange tuthoke mobizini maito alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti muonza ile imwana noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imonoti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Samwana twacokethia vani Mutongoi TV na uyu ni vilingi wa mauvo. President William Ruto no vikie musini wa Baku nthi ya Azerbaijan nthini wa kikalo cha 13 cha World Urban Forum. Kenya ithokiwe kikaloni kiu kundu wa utambu wa utongoi wake nthini wa muvango wa Numbasi andu vinini vamwe na maendeleo kana misini minene kavindani kana uvikie President Ruto na muka wake Rachel Ruto mathokiwe ni Minister wa Sese Ndisu ya Azerbaijan BM Avuka Mustafayev vamwe na ambassador wa nthi ya Kenya ku Azerbaijan BW Sultan Hajiev. Ute naomba nosu President Ruto ikwatiwa kwika unene na atongoi masilikali kivathukanio na investors na kielelo cha kukilia ngwatanio ndini wa sekta kivathukanio cia maendeleo vamwe na kukilia masoko. Unene nyosu ikwatiwa kwete President Ilham Aliyev nikana kukilia ngwatanio kati wa nthi ya Kenya na nthi ya Azerbaijan.
Na tulikandhi wa mutongoi mathau nenekana silikali ya kaundi ya Masako kwisila muvyani wa mathau ye mustalini wambe kuea na kuimeinengo sia amwika. Ayana kavindani kalokomanie na mashabik matimu wa Gor Mahia uvongeni wa Masako. Director wa mathau kaundi ya Masako Onesmus Ituo nuwetie kana governor wa Vinyandeti ya mustalini wambe kuikithia kana inengo sia amwika. Na muno maunduni ma mathau ni sia imewa undu vailete. Oingi Onesmus numbulile kana governor wa Vinyandeti ethiwa ithukuma kwa vakuve na mashabik asu kuikithia kana ni waende ya kumakwa tambau nzikayoni sio sia kukilia ushabik wethau ya muvila wa Mau kauntini ya Masako. Wakavindani kau Ituo nuwetie kana mathau ma kikombe cha governor wa Vinya Cup mwaka niu meithiwa maili kanthini wa edition ya kana valoka ya mathau asu kwa kukilia inengo sia amwika kauntini ya Masako. Aiweta kana amwe ma amwika kuma kauntini kana ukambani tamalikite nthini wa ilavu nene vaanthi ya Kenya kumana na mathau asu ma wa Vinya Cup kindu kila kithitwe kitethesia amwika asu kwiyukilia mikalileni yo. Just tell them you are committed and taken. We are taken. Unangojea tu pension. Maneno iko sawa. We are taken. Ambia mama yeye ni patron atushikilie. Sitaki na mambo huko ni nani? Na mambo ya Machakos ni nani? Kwa hivyo tafadhali tukue tu watu wako na stand. Hao mnasikia wanapiga simu